Počela. Jel mrči? A, mrči. Jel jako mrči? Ne. Pred benzinskom sad i ostalo budemo bez goriva. Scary tako. Bez gasa. Gotovo. Ne. Evo. I krepali. Povuci ručnu sad dok dođemo. Reci kad. Sad. Sada još trebamo stići na brzinu do Tokića uzmemo ulje. Da. Taman smo na knap. Ajde snimara ga zakruži. Sad. Jebi ga. Brzo stići. Po ulje. Po ulje. Koliko je sad? 9 do 1. Gdje si kupu stavili prošli put? Mislim da tu sam idu. Čekaj, tebe na prilije muči nešto ova nogara. To ne bude za sad, tu je sva oprema. Za GoPro, gledaj ovo. A to sam vidio na Instagramu sliku. Daj si da ti motor malo meknem jer na pola ti stoji, gle, na pola nogare. Ako se prehiti, gle, ja ti pomoći ne vrem. Nikad do rizik. Ne, stvarno, daj malo, samo. Ne, nek bude rizik, da bude napet video. Kad bude da imamo content. Imamo ovdje od ispod jednoga i s druge strane gdje budemo skirali filter. Sad ga pohne, cure prije. Cap. Evo, ulje curi, lijepo. To bi još ovi u Africi još 10 godina to vozili. Ili tu gore budeš dosegal, daj meni kameru. Trebaju ti sad 2 ruke. Vidiš ovaj veliki šaraf. Evo je tu, vidim čepove. Čepove, tolike, ne? Da. Dobro. Očerafi me. Očerafi ga. Moraš ga jako. Ne možeš očerafiti. Daj neki ključ, nešto da... Čekaj, idem ja. Ja primi kameru. Najde. S čim si ti to bio zategnut? Sve mi to reći. S rukama. Evo ga. Vidi se? Samo na polugu si. Nema kaj pliče tu. Ovaj karton ne. Evo. Samo malo. Sad gledaj idu. Inteligencija na delu. Sad gledaj ovo. Pa mislim da znam kako ćeš napraviti. Znači ovo bude bilo tu se bude cedilo, ovo bude bilo gdje se bude cedilo. Jednom je to samo zvadilo da počne slabije ići. Znači... Ne jebe lep, nego snalažljiv. Ti si bio spekal na žicu od akumulatora, prošli put. Piklo me neka. Neke sam se napikao tu dok sam išao. Ovdje valjda ovo kaj štreši. Aha. Gdje mi filter dosegni? Gdje je filter? Aha. Evo. Snimaš? Snimam. Okej. To se zove inteligencija. Da gledaj taj sistem, gledaj ovo. IQ 300. Motorčić, maleni. Motorčić, maleni. Okej. Baš se zapeklo. O, već. Mora biti planjava da bude protočno. Gledao sam one videe s Brunom, 1, 2, 3, 4. Jesi gledao? Sve sam pogledao. Si gledao si mi napravilo već time?
Jesam, gledao sam. Aha, pa podijelio sam. Gledao sam cijeli video. Da, cijeli video. Baš sve ono. A dobro mi, čak imam, dobil sam 4-5 minuta mi je bilo average. A gledali moji prijatelji svi iz Raza su gledali te videe. Gdje su? Svih od Ti 20. si šerovao? Jesam, a u njima u grupu, u Whatsappu. Evo, znači sad se ne bude cijedilo, nikud ne treba, To malo isto. nikud ne treba se ne bude cijedilo, nego samo sve bude išlo lijepo dolje. Čekaj samo, nije ti ovo. I se vidi onaj dio na video, to sam uopće zaboravio za njih. I se vidi dok smo bili kod Dine, dok smo šerafili po motoru, dok je kapalo ulje iz brojnog. Ne, ja sam čuo da ste to snimali, ali nisam ni snimio. Sad kad krene. To ništa. Nisu iste, nisu. Nisu isti, jebo ih Isus. E, to. Stani. A isti su jebote. A nisu. Jesu. Nisu isti. Tak ti ide. Ovaj tu ti je više ona kao s košenjima. Pa nema to veze, ako on unutra stane. Ne, velim pod ovo tu. Ovo tu nema to. Koje kaj nema? Ovaj tu je, vidiš ne, ovaj ti ovak ide. Tak, vidiš da. Nema ovu kao izbačenje onaka ima ovaj. Isti jesu, ali velim Koje ti... izbačenje nema? Isti su, ali velim ti da ti ovak. Tak, ovo ovak ide. Znači ovak ide. Da. Tak. To ti hoću reći. Ja, to je gumica, znaš, to dok se stisne. Da, brtvo ovo. Dok se stisne to bude tako. Ne bude se valjda cijedilo niko. O njemu ti još uvijek ima ulja, tak da ono. Sad to ide 2,8 dok se menja. Drži se. Opa! Zakaj stalno to pijem? Potičiš maleni, otkud mi je sad to došlo? Ne znam. Zato kad se zona s one strane spalo da se cijedi. A je, potpuno, da. Evo, potičiš maleni. Ja da nisam upao u gimnaziju, 100% bi išao za mehaničara. Ti si u gimnaziji išao? A. Gledaj Milina poslije. Ruke si moraš zamazati. Delaš nekaj lepo. Ne ono knjige, ono... Evo te potočić. Je čist? Jes. Daj drugu ruku. Ja. Ti ušao tamo u rupu unutra. Uše. Dobre. Gdje je išao kraći, ili dole ili gore? Dole ti išao kraće, gore dva veća. A, dole išao. Dole kraće. Se ovdje išli. Treba pritegnuti. Znači pritežemo ovaj gdje smo ga puštali. Stalo budem dole u komentare ispod videa, napisao budem XT, RSV i onda ljudi si lajkaju koje hoće pa ne znamo koje videe snimamo dalje više. XT budu bili više, XT bude išao samo na polju Da. i šume. Da se lagano, jak negdje pušta onda se poslije pritegne. Lako. Gdje je plašak na kojoj doćemo? Ne znam. Skalper, nož, bilo kaj. Imam nož. Ninja, prosto teče. Stani. Ma ne, nemoj to, ne buš mogao. Buš se posvetjali. Damjan, ne buš niš napraviti. Daj me slušaj, gle. Ma daj, nemoj se zajebavati. Ne snim. Zakaj. Od gola ju režiš. Bože, mesto gole. Pa šim buš začepil. Kaj bi čepil? A kaj buš sad vidjela? Zadnji Lijevak? rezu gore. A za lijevak je to? Da. Aha, ja sam mislila da hoćeš točiti. Isusek. I Marija. A bio je ljevak. Pa ima dole. Imali smo lijevak, ali ostali podbor smo. Pa ima tamo onaj, znaš kaj to? Mora biti čisti, to je za ulje. Evo, stvari daj onoga najdi, on je bude bilo za gorivo, jer nema da se ulje gorivo na isto. Izvištila se opet ovaj žmigavac. Evo. Ili su od vibracije od prošlog videa. I si obrisao znutra, uzmi drugi da bude suhi, znaš. Dobro bude. Če to sve snimate vi, kako to? Ovaj,
Ovo je vas aparat. Da. Da vidi to. Video znaš s tim raditi. Da. Da, to je taj. Ujebote, da, tu je sve. Da, i tu je to. Samo treba ću nove elektrode kupiti. Jedna košta 2 kune, jak je toliko. Imam još doma jedan takav sličan. Gdje je sad tu ljevak? Držim ja. Pa kaj ga nema, čekaj. Čekaj. Pa mora biti. Kaj nije bilo na ljevak kaj se će raditi na gore na... Ne, Onda gdje ti? nego crni, pa vidiš da ga već nema tu. Onda gdje je prijavljeno? Ili ga šenkanje stavilo na vrtu? Oj, majke ti mi, pa nema lijepka. Onda s čim bom ja točila? Aha. I nema sad ljepka. Pa evo vidiš, a tu stoji. Pa ne. Evo ti ga tu iz ove strane. Gdje? S vanjske strane. Oj, majke ti mile. Pa znam da je. Jel imate krpu kako da? Imamo. Nemate niš. Imamo. Ovdje si Arbet bavu štjela. Da, a gle, ovo čekaj visi, to si bo vidio. A gdje je pesek? Ha? Na vrtu. Aha, da je ne mogu grizat, kako se bojim. Nema duboko je. Na 220 volti, pa onda na 320. Na kojega se je bolje varilo, bomo probali. Smještam krpu. To ću ja sve riješiti. Niste ništa vidjeli. Eto. Tako. To je kad Sojević htjelo kretati unutra direktno se nije sudo. Ko? Kad Sojević. Aha, da. Si gledao video? Goričan. Nisam gledao. Jesam, čak gledao sam, to je ti mahnuo iza FS5. Ne, nego u BMW-a dok je stavljao ulje nije Aha, se... a to sam gledao onda, da, jesi boj se. Fail. Da kreću. Sad imamo ovaj dio tips, triks. Da budemo natočili, rekli smo treba nam 2,8. 2,8 i sad vremena toču tu do 2,8. 400, 500, 600, Ajde da ga spustimo na ravno negdje da znamo točno. 800, a to mora biti. 700 i pol. Još malo. Znači sad znamo da je to na toliko i to ide sve unutra. Drži to čvrsto, moraš imati stisnuti, evo sad vidiš do kud je ulje. Vidim. Isus te. Vidiš do kud je ulje. Gledaj dok je ulje došao. 3-4 sad. Da ne kapaj, s tim, odi tamo nekom se makni. Ovo stavim da vide, tu se kači na ovaj čas. Znači to treba biti tako pušteno. Dok tu ulje ne treba. I to se mora malo sjediti ulje od ovo. Evo ga, snima sad, gledaj ovdje. Da dok tu ulje na to krene, nek se malo sjedi van, jer je unutra ne smije biti zrak. Vidiš ovo sad nek se sjedi, se vidi u kameri. Da. A baš i ne pravi ti. Jebote, Isus. Gledaj. Rekao sam se nalazi. Dobro. Čekaj, stani. Treba mi jakna. Tap mail. Kao milo. Ne, da ti zima kao. Tam milo, stani. Ne treći. Kam je? Čekaj. Ne znam. Evo sveki sada. Da. Tam milo. Dobro, ej. Dobro, sve tam milo.
Ok. Ovo je bilo prvo točenje bez nadopunjavanja. Da. Eto, Vidi, vidi se taman. taman. Capa, capa, capa. Cepa, cepa, cepa. To je sad to. Znači ulje smo promijenili. To je bilo to za ovaj video. S ove strane je like, share, subscribe. I to je to, vidimo s idućem videu. I smrzo s vašeg opening video. Ste još unutra i na vezi mi gotove do danas. Taj dio ste propustili. Imali smo muke s navojom. Ovaj Suli čovjek su je mi išli. trigovao se na mene, bog toliko. Vere, samo nek vide alat kako je bilo. Evo, lako pitanje Uporabi. koji je bilo. Jel mrči? A, mrči, mrči. Jel jako mrči? Ne, Znači nije dobro, vodi auspuh. nemoj. Već je i Brankica pitala. Počela je. Počelo je. A koji brat? Veli baka da auspuh nije glasan. Meni uši pucaju. Tu kad sliču meni su bam bam oči bog te pucalo ovdje. Zija mi je, Nikad to rizik, samo na pola. To je to.